Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri twuma amasaha ya mu gitondo. Turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri 31 z'ukwa 12 2025. Birumvikana ni amakuru aba agezweho arebana n'umutekano, politiki na diplomasi. Tuba tugiye kugenda tuba updatinga, tubabwira uko situation ihagaze mu bice bigiye bitandukanye. Tugiye kuba rero by'umwihariko tubyinjiramo mu buryo bwihuse cyane kuko ntabwo ndi butinde, muraza kunyemera duhere mu bice by'umujyi wa Uvira tubabwire yuko ubu tuvugana nyamuneka ibintu byamaze gukara ndetse no gukarata. Icyitwa igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kirimo kirategura nyamuneka icyitwa ibitero biremereye cyane mu bice by'umujyi wa Uvira. Ibi byamaze gutuma rero Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyamuneka ihura n'akaga gakomeye cyane kuko mu 23 nayo nta kuryama nyamuneka ibintu byakaze. Turaza kubabwira uko swaso ihagaze ndetse n'amasasu menshi ari kumvikana mu mujyi wa Uvira. Mbere y'uko rero by'umwihariko igisirikare cya FARDC y'abarundi bahunga ahitwa za Makobola nyamuneka bakoze amarorerwa, bakoze amahano kuko basahuye iby'abaturage byose byari birimo, byaba amahene, byaba inka, byaba amatungo y'inkoko, byaba intama, byose basahuye ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo turaje tubabwire ripoti risase na magelohi irimo ituruka muri ibi bice byano muri za Makobola. Ahasigaye duhita tuninjira no mu bice bigiye bitandukanye ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubabwira by'amasasu amaze kugenda ahumvikana. Mbega tugiye kuba dukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye muri rusange. Sindi butinde rero by'umwihariko nyemiramite ninjira mu makuru nyirizina, by'umwihariko mite mba updatinga mu buryo bwihuse cyane. Mu nyemerere by'umwihariko mite ninjira mu makuru nyirizina mu buryo bwihuse cyane, ariko mbere yo kugira ngo nyinjiremo mbanze nanaha ikaze abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko ni abantu b'agaciro gakomeye cyane. Badukurikira rero bari mu gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi bari mu gihugu cy'u Burundi, bari mu gihugu cya Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe n'ahandi hagiye hatandukanye. Nabo tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Tugiye kubabwira rero iby'urugamba rukomeye cyane rukomeje kuba mu bice bigiye bitandukanye muri teritwari ya Masisi. Birwana nakomeje guca ibintu mu birombe by'amabuye y'agaciro bya Sarubaya. Icyitwa Bazalendo bakomeje kugaya ibitero ku mutwe wa 23 y'ibintu byakaze. Turaza kubikomozaho. Minisitiri Nduhungirehe rero yagerageje icyakozwe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Ikenge nk'amagambo by'umwihariko y'uwitwa Habyarimana yakijye ikibaba Lewo Mugesera. Benshi bati uyu Ikenge agiye kugenda guhagarikwa by'agateganyo, ariko ni nko gukina ikibaba mu maso imiryango mpuzamahanga kugira ngo by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bataza kwigendaho nyuma bimaze kwibagirana bahite bongera bambaye kure. Ibi rero bidateje ikibazo gikomeye cyane, turaza kubyinjiramo tubive imuzi n'umuzingo. Turaza kwinjira muri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Sindi butinde rero nyamuneka kuko murabizi ko nkubita mbangura amakuru yacu aba ari menshi, ariko nyine nkubita mbangura by'umwihariko mu buryo bwihuse cyane. Amakuru rero aturuka mu mujyi wa Makobola uherereye muri teritwari ya Fizi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Haravuga yuko kuri uyu wa kabiri tariki ya 30 z'ukwa 12 habaye imirwano ikaze yahuje ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ndetse n'ingabo zirwana ku ruhande rwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirimo FARDC, ingabo z'u Burundi, Wazalendo ndetse na FDLR. Iyo mirwano rero yaje kurangira AFC 23 ifashe burundu uyu mujyi wa Makobola. Amakuru yizewe avuga ko mbere yo guhunga ingabo za leta n'abambari bazo babanje gusahura imitungo y'abaturage ku rwego rukabije. Byasahuwe rero birimo amatungo magufi nk'ihene, intama, inkoko ndetse n'ibindi by'agaciro byari biri mu nkingi ya mwamba mu mibereho y'abaturage. Abaturage rero bavuga yuko igisahurwa ryabaye mu kajagari gakabije, risiga benshi mu bukene bukomeye no mu ihungabana rikabije. Nyuma yo gutsindwa rero ingabo za FARDC n'abambari bazo bahungiye mu bice byegereye umujyi wa Baraka, mu gihe abandi
bambutse berekeza mu Burundi banyuze mu nzira zo mu mazi nk'uko amakuru abitangaza aturuka mu baturage, by'umwihariko ibijyanye n'umutekano rero bikomeje kugenda uzamba. FC23 rero yongeye kwigarurira umujyi wa Makabora nyuma y'igihe kirekire iheruka kuwuvamo, gusa andi makuru avuga ko nubwo FARDC yamaze kuva muri uyu mujyi, FC23 itawinjiramo ku buryo busesuye kuko bivugwa ko ingabo za leta zasize zisahuye ibintu byinshi cyane, bigatuma uyu mutwe wifatira mu misozi ikikije umujyi wa Makabora mu rwego rwo gukomeza kugenzura umutekano no kwirinda by'umwihariko ingaruka z'ibyo bikorwa. Nubwo FC23 itaragaragaza ku mugaragaro rero iby'amakuru aba ari hafi aho yayo bahamya ko Makobora yamaze gufatwa ndetse ko hakomeje igikorwa cyo gusuzuma uko umutekano uhagaze n'uko abaturage bashobora kongera gusubira mu buzima busanzwe. Ibi rero nyamuneka ni bimwe mu byamaze guteza abatari bake ubwoba. Kuko cyari kimaze iminsi kiri kuvamo, ubu tuvugana rero amakuru namaze kwakira nuko nyuma y'uko igisirikare cya M23 cyari kimaze iminsi kiri kuva mu mujyi wa Uvira, cyamaze kuba kizanamo abo bita polisi. Murabizi ko M23 ifite polisi yayo, ariko amakuru nanone akavuga ko ngo ibi bikorwa byo kuzanamo polisi ari mu buryo bwo kugira ngo icyitwa umutekano ndetse n'amahoro bikomeze kuboneka by'umwihariko hano muri ibi bice bya Uvira, kuko ni ibice navuga ko mu gihe n'ubundi M23 ishobora kuza kuba ishizemo neza nk'uko birimo biragenda bigaragara, bishobora kuza kwibasirwa n'ubundi n'icyitwa Barundi ndetse na FDLR zikaba zakongera kugaruka mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo ya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cya M23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyumira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano ya Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe
umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishyira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada Bigitamzi urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye. Basabye ko habaho uburyo buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwagize ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye ku biri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka harimo inkunga n'ubundi bufasha bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe: guhagarika imirwano no guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba. Banasabye yuko kandi politike z'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mucyo ndetse no kudahana. Kurinda abasivili rero, gukurikirana abagize uruhare mu byaha bikomeye. Iki gikorwa rero cyagaragaje ubushake kwiyemeza kw'abanyekongo mu guhangana ndetse no guharanira amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Banasaba amahanga kurenga ku magambo bashyira mu bikorwa ingamba zihamye no guhagarika amarorerwa n'amahano bikorwa mu kwibasira abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umujyi wa Uvira rero ifatwa nk'ibi rikomeje kugenda rigaragara nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira. Umutekano wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara wa Kivu Amajyepfo wakomeje kuzamba, wafashwe kandi na M23 mu gihe gito gishize nk'uko byari byagiye bigaragara kuri rezo sosiyo zigiye zitandukanye ndetse n'amakuru yatugeraga nk'uko yabitangazaga. Mu gitutu gikomeye kandi cy'amahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe wa AFC M23 watangaje ko ukuye ingabo zawo mu mujyi, unavuga ko ugiye gushyiraho amahirwe y'inzira ya politiki ndetse n'amahoro. Itangazo ryashyizweho umukono tariki ya 15 n'uwitwa Colonel Nanga, umuhuzabikorwa w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Yanavuze yuko kandi icyo cyemezo kigamije kubahiriza icyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umwe mu bahuza ibiganiro hagati ku mpande zombi. Ibi bibaye kandi mu gihe igitutu mpuzamahanga gikomeje kwiyongera ku mutwe wa AFC M23 cyane cyane nyuma yo kwigarurira imijyi nka Goma ndetse na Bukavu ntangiriro z'umwaka. Abadepite rero b'i Burayi basabye ku mugaragaro ko u Rwanda rukura ingabo zarwo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo myanzuro kandi ikaba ikomeze gushyira ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakavuga yuko kandi ibintu bigomba kugenda neza muri rusange.
Si ibyo gusa rero by'umwihariko amakuru yo ni menshi, munyemerere rero tunagaruke ku zindi nkuru zikomeye kuko ni byinshi impunzi zikomeje kwiyongera, ni update ingezeho ndavuga nti nanjye reka nyibagezeho mu buryo bwirukansi cyane. Amakuru rero aturuka mu gace ka Katumba ni ku mupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aravuga ko impunzi zaturutse mu mujyi wa Uvira zahunze intambara n'umutekano muke zikorerwa ihohoterwa rikabije n'inzego z'umutekano z'u Burundi, bikavugwa ko rero bamwe mu benshi bahasize ubuzima nk'uko byemezwa n'abatangabuhamya. Abaturage rero bahungiye i Burundi bashaka kwinjizwa mu nkambi z'impunzi cyangwa se gusubizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko barabyangirwa. Icyo cyemezo cyateje umwuka mubi n'ubushyamirane hagati n'abapolisi bashinzwe umutekano mu bice bigiye bitandukanye by'u Burundi. Abaturage rero bavuga ko polisi y'u Burundi yakoresheje imbaraga zirenze urugero, by'umwihariko igakubita bamwe mu baturage b'impunzi mu buryo bukomeye cyane. Umwe mu bahohotewe bikabije rero binavugwa ko yakubiswe igiti mu ijosi, yahise apfira aho ngaho abandi bagakomereka. Ibi bishatse kuvuga yuko rero mu gihugu cy'u Burundi nubwo bahungiyeho bamwe, abandi bimeze neza, abandi bikaba bimeze nabi muri rusange. Gusa ntabwo by'umwihariko nyamuneka kandi bukomeze kuvuga byinshi, muraza kunyemera nze kugenda nkubita mbangura mbabwire yuko amakuru aturuka mu gace imirwano yabereyemo nk'uko biri kugenda bigaragara ni muri teritwari ya Masisi, aremeza ko inyeshyamba za M23 zimaze ukwezi zihangana na FARDC mu birindiro by'ahitwa za Kinyumba ku birometero 10 gusa uva ahitwa Nyabiyondo, ni ku muhanda wa Pinga. Zagabye igitero rero ku birindiro bya Wazalendo ku isaha y'isa 11 za mu gitondo kugira ngo zisubize uriya mudugudu, ariko biza kugorana. Wazalendo ivuga yuko rero yahagaritse iki gitero cy'inyeshyamba za M23 maze zigasubira ahitwa Nyabiyondo nyuma y'imirwano ikaze cyane. Ibintu rero bikomeje kuzamba kugeza magingo aya, ntabwo twari twamenya ni bandi baguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko ni bimwe mu bintu n'ubundi turi bukomeze kugenda tumenya tukagenda tuba updatinga. Gusa birumvikana yuko nyamuneka bitoroshye habe namba, icyitwa imirwano ikomeje kugenda ica ibintu muri rusange. Sindi butinde rero turaza gukomeza dukubite tubangura kuko nicyo kiba cyatuzanye. Nyemera duhite dukomeza n'andi makuru by'umwihariko akomeje kugenda aturuka ku mirongo imbere ku rugamba, tugenda tuba updatinga tubabwira uko situation ihagaze. Munyemerere mbabwire yuko nyamuneka rero ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane, by'umwihariko muri teritwari ya Rubero, kuko byabaye ngombwa yuko MONUSCO igira gutya nyamuneka ikahohereza ingabo kugira ngo zijye guhangana na ADF. Mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rero muri teritwari ya Rubero harateganywa kohereza abasirikare b'umuryango w'abibumbye mu gice cy'abapele hagamijwe gutanga ubufasha ku bwubahirize bw'ibikoresho by'ingabo by'umwihariko za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda UPDF ziri mu bikorwa bya gisirikare bya Operation Soja bigamije guhashya umutwe w'inyeshyamba wa ADF. Nk'uko byatangajwe rero n'inzego zigiye zitandukanye zibafatiyemo uruhare, ubufasha bwa MONUSCO buzibanda cyane cyane ku bijyanye n'ibikoresho byifashishwa mu bikorwa bya gisirikare. Nyamuneka by'umwihariko babohereze bakore n'ingendo bakora bareba uburyo bihagaze, banakora amasuku bafatanyije by'umwihariko na UPDF ndetse na FARDC. Ni icyemezo rero cyafatiwe mu nama yabereye Beni mu cyumweru gishize, yahuje abayobozi ba gakondo, ahagaragaye sosiyete sivile mu nzego z'abaperi n'ahitwa za Buswaga. Umuyobozi wa gisirikare rero muri teritwari ya Rubero hamwe n'ahandi yavuze yuko ngo kiye kigeze kugira ngo ADF MONUSCO igire icyo ikoraho. Muhindo rero Tafutini, perezida wa sosiyete sivile muri teritwari ya Rubero, yagaragaje ko inkunga ya MONUSCO igamije gukomeza ubushobozi bw'ingabo zifatanyije ku rugamba FARDC ndetse na UPDF zigiye guhura n'imbogamizi zikomeye ku bijyanye n'ibikoresho n'imibereho by'umwihariko
hariya muri kiriya gice cyo muri teritwari ya Rubero, mu gihe n'ubundi bagikomeje kugenda bahangana n'ibitero by'igisirikare cya M23. Yagize ati rero abaturage bamaze igihe bagaragaza imyitwarire by'umwihariko ikomeye cyane kubera ibitero bikomeje kugenda bibaho n'ubundi byabo bahanganye na FARDC. Ibi rero MONUSCO ikabigiramo uruhare kugira ngo umutekano w'abaturage uboneke nk'uko n'ubundi ibyamejwe cyangwa se nk'uko iri kuri ubu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira amahoro n'umutekano biboneke. Kuva rero umwaka w'ibihumbi 2024 muri teritwari ya Rubero hagiye habonekamo ibikorwa by'urugomo byahitanye abantu benshi, bikanatuma abaturage by'umwihariko benshi bava mu byabo, imitungo kamere yabo ikanyerezwa ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byagiye bigaragara. Mu gihe ibyo byose rero byamaze gushyirwa mu cyo na MONUSCO ivuga ko ijya gukora buri kimwe cyose gishoboka, ahasigaye igashyira ku murongo ibijyananiranye ndetse ibintu by'imbogamizi zibangamira abaturage byose ikabikuraho, umwuka mubi ugahagarara, ADF bakayica intege ku buryo bukomeye cyane. Uyu ukaba ari umutwe rero ufite inkomoko mu gihugu cy'Ubugande, bivugwa ko uteza umutekano muke ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tubashimire rero